keluarga jingkiu pelat kinong pang bayo uknyang jingpang coronavirus nak kaliang ke sorkar kala shimia karai ban penjari de ke khangdam bash posngi kaban sedang shibet janmin nadu ka prabaji hadu san baji min step ka lai phoi tarik ujimang arhajar arpoi kejingrai ke sorkar nin kesni kalong nak kebenta kejing shong shngan ha kanong ba haba unong lum khubor jangton Bosco Media Network la lit swat keling ki jaka kanong ba la sakhi babun ki pat ba kilami ni ki ying ki sem jongki shaki surok banit thit ikimar ba mardi ber ki jingdon kam halaki ying ki sem haba yakren bar kap tu kat ni ki pat ba kilapin pau ba kajing pin bana jong ka sorkar ban khangdam kalong ka bakir ki bha bon ni ki pat ba ki bom sngow thu ik jing rai ka sorkar ha ka jing ting yo ba yo shu ik mar ba mardi kila pelong ye ki ban mi na laki ying ki sem ban ying lan sha ki dukan bar kila pen pawru ba ka sorkar ka de ban aila la kumno ars ni shwa ban khangdam knang ba ki pat ba kin yo ban the jing the ta ka ba jai jai Ini nomor berapa? Kita di awal di langsung jambop ke iu mas. Tidak hak jambop kamar kiklet. Ni apa ni yang terus melong. Ada kendeng ni dengan hangno. Ada kim lani ka fines ya kita kilong di depan. Ka pekong konsan ni apa di main dikit. Maka support. Dan ring kok kanya ke sini mentah. Hai kan ada lah siapa yang lakam. Ni yang ni kam duna ka fine nama beling ke bisa kado labu untuk 1000 kilo dan 1000 rupiah jadi kita ni beri tahu tahu rasan spa mulai kita buy the final you lesung non bisa coba bentir dan we have to take very wise decision ni ada pun numpai ni yang ni lah orang ni yang berhak mak kita ini saya beri ke locality kalau kamu kalau lain no stang kita lah persia semua pelat tapi ni masih jadi mungkin pergi dunia pasti yang sudah benar Lai penbej lah mungkin CMT itu mengingin discourage sini Gabriel. Nata kiwan yo marui bek sia. Dah kesana kita ada panau. Kindan ni kita kira ham ya le persa kindan ni bos ko ani gitu mah. Lagi lah itu ngele pen identify po siapa yo. Bamnon kami bebe. Kami ni kita di belum kena tu. Oh ye ibe gitu. Kita kena samlar kesuan kai mentoy. Oh itu ngele benda kan. Betang lah ada penbej siap hang dia niat itu. Pada ada sistem, ada lah banyai gitu, jadi penduduk itu, jadi orang ini persangin tu aban khang, jadi lah ni gino kira sama hak sihikai, maka ni ketika kami implementation, jadi ketika bangin hikai kita. Ini orang kami sudah bani last time panic buying kan, jadi nama kelayu kau information dan niat untuk minta sudah ni area bilang panic kita wan siap tentang ni kontrol ke traffic belum saya jadi. This problem hang ni apa pun ni kalau samjurnya maka di transit area people are walking we don't know who's the buyer and people are bayar nanti kita nak beli kita wai itu orang apa ya orang apa sih ya trace tu man mereka semua orang banyak kami jengai ngai warning hidupan lah dah kimia jengai kita ni hang support ni hak peliang dah kalau ada pendek tu hak peliang utang itu nanti kira sih loh bagi dalam babi bagi pada hak yang lain mau ya ki nama ni rutin yang ada rutin yang mau hak segi ini nama deki yang dah lain jangan ai deki yang dah lain jangan ai ia ada rutin kang hoi kalau nak bersisa kata nawang i last time ru kumtu bala kumpana kumtu kansan ketimbun real dia imat nak tu ketimbun real ben spike dia kan kejing yo yang kejing pang buat kumju ru hakana ka sin nama mentaru jadi ka sarkar lese namasni ba kande bana ailat sai griyo ba tinfit kinpet sa jai ben pelong jai kinom panik masih konsan man declare untuk lese griyo kidon hi ka jingting boyo kidu ya ki marba mati mare sinistai ka pelong hidupan paro ban bun griyo ban hadu bala mun la syu kum ka strong ru ban kontrol limle ki pulis wa ko juga po de masuk banang ba lese company ki jat jingjau kong ini hoi kalau musisa berdunai ko yang jumpan tentang di mana ko lockdown tang ba diri mana ila di brio hak pagila mencit ko kemudian arsi la sini sausi kat bagadai nang tangi sa ar pada kenika lockdown hari sya kani ko lockdown kala di bentan ladu muncua ba khang bante la kami ni yang jumpang ben break ke kecil itu yang ni ko laban jungi nem tai ji ya sila ini naga pos ngila ya kerpat ya keyboard kulit ya keyboard di page ban enforce ya ka jing social distance ni nak sinong ngila pertang
nilai harap katu kan ni volunteer ke badan badan baik yang lain buat kunjung sendiri nak yang ke polis pada ngai ke ton ke jintrat akan yang ke enforcement bukan baik yang lain jumlah ni mat kaman ko lesi ko yang dekalong ki ko be ingi ke senang tahu badan baik nomor kas senang ne bara ko we kena kami dulu ni babun gitu kan ngimla volunteer jongi ngimnan di babun volunteer andai kat bala ngelala kontrol ring itu kam menio ya ke jingkesan ko ki buat kulit di bala ban kain di bala ban le genu no kam ban bin sitam le kat tum ka an ko balabu sarkar